Keble pi baro syakatuk Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat bagongsan minta ke seni kilong. Ngat unong tu pasatar klanson sangma hatin song ki kulit tikri kila. Manating ke DC East and West Khasi Hills District ban syok dokha bat thang klau. Dawa kinong tre MCCL nakasorkar ban siu tulop R installment. Bat kring jing ki BSF hapeding ki paipa kishnong kapu. Bat mintangin pa syiki Khubor bakambenya. Uklanson sangma unong tu basatar ubala penshat shri iki pulit la shisnem tam minta deki but sianti bandri aki klau ki betap bat ha kishnong ki thau. Ulangat ahakan riutrik RYMPHANG hatin song jong ki pulit ke Tikri Kila Police Station West Garo Hills District. Abraham T. Sangma, Superintendent of Police West Garo Hills, ulay thuo bo niu nong tu bo bunbut bat basyanti ula pinlam weri ki pulit la shisnem tam minta. La suba ye jingdon kti jong klanson Sangma haki bobon ki kamtu kamthem. La subaru bo udon kti ha kawe ka kampenya bril. Ki pulit ki layok kurup kawe ka sulay shnatu ka sulay thok bat kiriam ki bet penberye kum kiriam pulit. Kijing thoket kidang ya chaprang halor kijing le jingkam jong klanson Sangma. Ban penne bat penhe pensani kido do wa kisim kido kiding kisit bat ka klau ka betam ka District Magistrate East and West Khasi Hills ka kong Anita Kharpor IAS hakan riutrik RYMPHANG ka lepinjari de kindon an chispa an rupulai BNSS arjar arpulai ka bamanating ekipat ba ban shot dok kha de kidawai babunjat ban thangi ki klau ki betap habarok ka district. Kani ko hukum kalau angru baka jingkerni banne kini ki kamrunar kawan ra ik jingmai kamariang bat iki para bril. Lepin benaru ban penshitom de kabeting kat kum ki kendon an ya kino ki bapernop ha kini ki kam penjot ya kamariang bat iki saudong saukun. Kani ko hukum kan tre kam mardor kenang banyadai ik jingthau badon hapo bat ban penne pensa ik jinglong jingman jingkiwa bat ki klau ki betap. Kino ki bapen Kenya kini ke hukum kensya pensitam kat kum ke section arspa arpulai jong ke BNSS arjar arpulai. Kinong ilam kesenjuk kinong tre ke karkhana san dobilat maumlo cherat Cement Employees Union ha kejingilam uba penskem lingdo president. Kila kerpat iu menteri rangba ukonrat ke Sangma ban siu ye ki tulop bat ki we ki jing siu pedang sateng ba ka sorkar ka de ban siu sya kinong tre ka maumlo chera cement limited MCCL ba ka sorkar kada penduk no menta hapo arsin siu hadu laisi ka sorkar ka temu ban siu license siu hapo licenem namar ka jinglut ka long ka bahe la antat uwe ne ka we kanong tre kan yo duna khat saw lak tingka. Uba penskem ula dawa bade bensiu 20% hagasin beningkong bat 100% hagasin baat. Menteri rangba Shimla ai kanu karai bat ula ong ban bishar bat pet benya ikni kejing dawa kinong tre ke MCCL. Bersama yang kerja technical school dari technical institute ke kaban longkum kerja politeknik ni ki ITI ni ki vocational training school angke namar bangi ba angke ki machine sekolah lupa. Jika nasi sina kelas ni lembak ketuga CCR no control room khaglan na ki computer room ki khaglan ba khaglan kata klan akan persuk di sarkar ban hagalang ban invest mai kita ye idan ki kali ki bejot se lan ki balang ya ki bangila ban pelong kerja praktikal na pataki kena la ki ban sip kum kan ka automobile engineering ni automotive ni ta idan ke transmission la jong dalam electrical kibala aban le ikani tingas ngoba ngisi ajmut bala ngilak dan kum kita ki institute berasi ke politeknik ngidan ya ke NIT hajan kabalok tangkum ba 100 kilometer jingai na ketika plan tikane kerukan dei koi na kabakalong kala baniat kadi keju na pergi kerja school mo kaban ai pada kini kena ban besar pada ke NIT hadir bulu tingi soba la da kalong ke bala hangis misuto bar kot musim staru na ngisem bini wala Khubor ba kalom yo siam terse kajingwan tentu jungi siam taksi kalau ban besok mediam dengan berendam tiba nila ai ki penai adap khususnya adap kalau ni kita mau ya government ya kaji pula ke coka ini menurut ba ni yang tu skim ke sokar terwah ni buat lu ba ni pen mau ya sokar
ba idon ki point ki ba mi ai na kaliang ka jomi alor ka tu ka priang ka skim long alor ba ngila priang ka skim ngila ai ru ki point ba ka soka kan put diet dam ni kini kata ka long ba ni kong ba jadi para dokter kita pun senang menteri begitu kuat ba soka ka sinakam sinajam hak dia po FCL dia po jaka nomor ba isutu ba hoi ka thik project FCL plan kalakut ngin tharayu ba kan sedang biang kamdon siu taka jik temu ban phai dia yang revisit biang ya kata ka jik pan ke jungi ba ngi pan ta ba kan peniat biang ya kaplan hoi ni la bu ya kan ka jik kwa ka jungi ngadu senam arajar atau tujuan ki sini bandawan yang sokar ban peniat biang ya kaplan ngai pat ni isu tu ba government kamdon siu kaban ba bun ki daw jing Hakasan tarik RYMPHANG kepertuan cispaknya puar ki BSF Meghalaya kila pelong ya kejengnya kop ilek kai football hamadan Borsora East Giant Hills banwan ra e kejengnya kejengnya teli bagajeng sengaujan para nong shong shnong habedeng ki pa ki basyong basa ha ki shnong kaput India Bangladesh ki BSF ha kini kesngi kila samru ikitiar ilek kai ki bakentup iki ball talai skip kitiar cricket kijar volleyball badminton kitiar ying kum ki syntax ki inverter, batteries, ki juti elekai, solar light ki basyong dor palat lai point sun lak tingkatam syiki skul ha kini kejaka. Urajesh Kumar Karvasara officer badai pej kini keperton ula batai da keboong begini ki jingle jeng ki PSF kadai shibenta ni ki kamram jeng ki ban wanra e ki jeng trelang ba ki jeng e apeng ki pai ba bat ki BSF kum ki nong shong shnong jeng kari India ka bakra bat ka bakeduk bun ba ki jat ban riu ki ba im da ka jeng suk kum shipara. Ulai ro ekipai ba bat kipai baru kilai ro ekijing terjeng PSF hapdeng jongki. Umentri rangba ukonrat ke sangma hakanriu terik RYMPHANG ula pelat pai ba shipautali ki kali kit nongpang santali na kebenta ki nong kendong bat santali na kebenta ki sor kentup ikanong ba Shillong. Yakini ki shipautali ki kali la IT hakajing peniyat ke Purno International Medical College PIMC Katanak jong ke School ba University of Science and Technology Meghalaya USTM. Hakini kesngi la donlang ke Dr. Kong Amperin Lingdo ke Menteri ke Koi Kekia bat UMHO ke Chancellor USTM. Menteri rangpa akajing kren uloong da kini kelat ke Kabu kinong pang na kinong kendong bat nasor kinla ban poi kloi syiki jaka sumar ha kenu kepor bekidon kam. Kakong Amperin keloong hadu menta kinong pang kisyam shitong ban yo kejingera pekerke bat badepor namar kiduna ki kali kit nong pang negi jakasa jong ki syaki hospital. Kajing sedang jong ke PIMC ban penbiang ya ki kali kit nong pang kan penstet bat penkloi ban poi syaki jaka sumar ha kepor ka bebiang haba kidon kam kerke i kejingera ki hospital. La IT kinong peniat jong ke PIMC bantau ki kendon ki bayade bat kejing peniat ye kini kali kit nong pang. Uba SK Dekhar Vice President ha kini kejing kendo bat Menteri rangpa ula ajing mut ban penkela ya ke MCCL Shaka Industrial Training Institute ITI namar bakala donut ki kor ki bor bat kitiar kitar na kebenta kejing mentoy jung ki Samla kathan seora bat Jylla. Uloong ke jingdon ke ITI ha kini kathan kan pli ki Samla bandrung ha kejing puli jung ke National Institute of Technology NIT ka bedon mentah nong saulia seora. Ula ajing mudru ban pendrung kami kinong terai MCCL ki bedang don bun snem kirta terai ha kita nak terai kam beper jong ke sorkar Jylla. One, two, and three.
This is really something very, very unique, as well as something really amazing that PIMC is doing, especially keeping in mind that it has hardly been few months since the college has started, and especially keeping in mind the challenges that you have faced and we have faced in the many months before that to make PIMC active. And in spite of the challenges, you are still moving ahead at a very, very fast speed in all the work that you do. It just clearly reflects the commitment that you have towards the institute, towards the cause, towards the people, the students. And that is really what is the driving force behind how USTM is growing and PIMC is growing. So I really am very happy to see the kind of innovative work that's going on. And I would like to thank the Chancellor and the Vice Chancellor, Hawk Saab, and others for this great initiative. And I'm sure this will go a long way in not just building the brand of PIMC as truly a medical college with facilities to serve the people in the rural areas. But while you build your brand, you will also be serving the people in a very, very positive way in terms of the healthcare services that you'll be providing to them. So it's a great initiative. I congratulate you, and I wish you and this program and PIMC and USTM the very best. Thank you so much. And this is just a beginning that we I was just telling our Commissioner Secretary. Kakur umba hakan riutrik RYMPHANG kalapelong ye kedorbar kur pelun hakashnong lamalong right namsha ribhoi district. Hakani kejingelang kur beshisin chisnam kinongelam neki nyautli ki circle ki bakenthop na umlaper mautari bohoi rembong nong tulu mathan terkhang kor hadem bat na lamalong circle kilawan ban shimenta da kejingkemen bat jing shongshit ke bakra. Habakren hagini kejingelangkur uba Morning Star umba urang bakur ula kentu ban penkhe embyang ya ka akor ke burom hapdeng ki parakur. Ulo ongru de ban kersiu thia ikipara ki persa ban burom ki longkni ki kha ki man bat ban wanra ikejingi ej bat jingi teli hapdeng ki khot jeng kur barok kawai. Hakini kesngi legit ikinongket kam bethamai ki ban satre na kebenta kasamoy trekam arjar arpun rio hadu arjar arpupra. Kinongket kam ki ba khamat ki kentup yu ba US umba president ba Chesterfield umba general secretary lembat ki wede kinongket kam ki ba khamat jong kini kekur. Lapen kop burom kerpang yu ba dorbar sing umba belateri shitom nadu kisnam khat kendai spa nyu pupra ban lum ban lang bat ban wanra ye kejinge ithu ba kejinge it hapdeng ki parakur. Nhiều cuộc đời cả phút những một bản quát để cái kia bản quát để cái bây cái cor China style cắt cái độ ngalalong kumbriu và sang lắm muir rồi tát hadu cái này cái kia ngay y ba pi lala bản long kum nè ngà lại nak cái khát ar khalai ngut cái long kia ban kali cái độ cái trai jong cái cor rồi don ki boong ni kurumba ni wan napok kari Burma wan song sa India senang ta haba keli nang ta ngilong kum no balai lakot ni jumba ndre kimla ban batai te don bok hong snem arajari we don we ulong kini wana barngar ubala new po lai snem kerta ngai kendu yukta pelong ni kajing yalang hati Buddha haying ke kemai kanol ngam sip yo keseng jungi ndre ilawan tai temen il chao na ka oto bat iladon mentar katung tengah keli balai lekot ini ke kurumba te uong ngang ade umba ndre hana berngar ngi kot ki pamba nemar ngile in ngile song ista bat ki asamis tin asamis ko ang pamba ko tau tau ya thu nga
Saya kalau pun nak kajing tuntut, kajing stray jungah terus nem, namar ba ngamlak cuban le Hak sedang ngalas sedang berpelung dengan kisau sangut kilung tinggi hang ne, nangka hang ne snauru ngalabu ya kasni berpelung ni yalangkur, nda ngalawan be, na jaka bangatray, we rundon baap. Kata kajing ke benepong, nang sangat kok sikor hademro, na paap berpelung ni yalangkur, taru dongdon ni bekelinga. Takur ayu, mbak boy nembak lalu, nembak labang. Kata kajing keli tengah sem dengan orang baik. Takur mbak, te ngayu yu play, bab kini para kita saja kita cimti kena kam kelalak ban yalam ini aduk kena kelimat longkum mengilong. Saya ngak kentui si kum kinong tray jong takur. Kenhebat penerang, doi simkia ban nang penyai yang kekam, wat nang klet, wat nang pendun kami kami yang sem, di jongki, IT nang tagakur ban yalam sang smart, senang berkapur kan nek sa, ban mentang itu ba kilopul ke koi seduk kajing mut ban ristar no. Jaga kerteng ke Khuborjylla nomor 4 don ke ristar ko deskonsil. Dengan don sibun ki. Hakasin beningkong kipat bak ke Meghalaya kin sa UE ke Indian Super League ISL tournament ke football behetam hari India. En penlong Hamadan Pulo ha ke nyau terik RYMPHANG ha ke por nyau shiteng ha pedeng ke North East United persya ke Mumbai City FC. Ha kejingnya kenduk kilap pathai Khubor bat Juan Pedro Benali u coach ka North East United ha kendu terik RYMPHANG ulapen pau kejing kemen bat kemilenti ban yo i kejing job lingba kejing tere shitom jeng kinong ile kai ke kenhun jong u ulo ongru ha bayele kai ha Shillong ki player ki sngokum bayele kai halaying lejong namar ke Shillong ke Dehi ke benta jong ka North East India. Habaya keren bat way rang yele akajong ka North East United FC ubana Meghalaya uloong bagajing wan jong ni ka football ha Meghalaya kalong ka jingger khu ya ka Jylla kamtam ye kiriu eat football bat kan long ru ka jinga thu khana sa pateng Gani kilipan makaya sa pagmakato Jylla ka dili ka jung Matan mo ka jingker ku ya ka state hi kawai baka kadik ba top league kadi kan wan ye pun buat Jylla ka jongi te selong ka jingker ku ba kanden ka history mo ya kas yangi baro ki bai football ka Jylla ba masai ni pun baka Mumbai kai ka jing sko jung ki simet la pun sa ka sel ba ko ko dari ko ka pa pa sa jung Jylla ba lai IT ba lai ta muslim atau kan dan pressure IP simet lu ba nila ka sa ka Kumpu player ini bat mga orang player kuma haji ini pressure kantor baik kanu kalian haji kuliah lani haka kanu kuno ben handal ya kak ila long bala pun kre bat ka kermen bakan ya ka hiji pun kre jungi bakan push kan kong kumno finyo yu Mumbai ka sa ka ni ya jing Mumbai te ulong tim ba klan ndai ro tim bat uno tim ISL dan tim batalon mereka syong haka kacing yo ikat so bakuno ka match kuno ki berkop dari tangkatai bakam Mumbai dari tim ke bakal ni along pula pun kre bagi saya kre hal saya kumu player ba din naging Jylla to fi kumu player fi ihun ne am ya kani jing long jing man jing pun kala dori kani ke stadium ba fi lasan dori ke jing long ran yang jupi ba nila kai so kum wala ide ka ada duran komen kani ngai i baka ka stadium ka long ka ba biang ba bat kala long babit ba tanya na jo bat ki don ki way at ki stadium ba yakun ko ISL kalang la kani kala biang ba na biang para kay stang kaway ka las jing di ka Khubor ba film man asin di pa magdag ni jing kon ba film dag bentalang sa size kami tang kepala syai bah kini kilai tadi kecing yakun jongi bang terpat bang kemen ro ki pajba kin wan ban ai kecing support yang i jingkersan yang dan kam yang jingkersan nama ba mentang ling kasak stang sa kan san game jongi bang injo ban ya
rung saka beliau tek lembaga jingkarsan juga bagin ai ekstra bus yang i makiong te bangin yo kai iso jingjop bangin dan kiu shalo reka table bangin poi saka beliau. Bat dak itu ki Khubor ngila poi shika bakut tak haduk bing desham biang kublai shibot.